Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar acher tu lerem sang ralte ramchung mundang rualin Mizorama National Voters Day manani Thathar February ni som paruka AMC in thlan vote thak turatana inbuat saina ngor takani mekani Prime Minister Narendra Modi an no pang somthum pani hne na Bal Shakti Puraskar choi moina ahlan Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chu Rorelai Communist Party atanga no chhuani Ramchung mundang rolin Voin Khan district sangshanga in thana vote nei te poimo je in shilfiana le shia tur poimo in shil na hun manani National Voters Day voisom pakhat nahi aizola chuan Joint Chief Electoral Officer Bot Sayin Minekowa SAD Conference Hall Chief Secretary Pulan Moi chuang ngo hobin manani a Pulan Moi chuang ngo chuan America anga ramro puya po mi puiro rel na sarkar pian no in rammi le sangi tam tak te chuan vote thlak thena chanvo an nei lawa India ero chuan Republic ram ni rualin mi zongjangin vote thena dikna chanvo in angkhatin an nei veka hei India ram democracy ro puina ani atia vote nei thar thalai ten vote hlutna poimo na le vote thlana chang an sia theinan le vote thlak chu khwa le tuite ti ngei tur an mo phona lian takani te soin hetiang lama mi puyan than har nan National Voters Day man thinani atia komena vote nei thar te chu AMC in thlanna lo om tura an vote hlutak thak ngei tura cha in an du vote theina zalena annia hei hin democracy bul thum poimo takani atia kumsom pariat kling vote nei thar mi som hna an epik a hlan bokani district khopui sang lunglei sia ha champhai korasip serchip ma mitlong tai le khozola tepo National Voters Day hi manani a vote nei thar thlan chhuat hna epic pe kani a in thlan boy pui tu booth level officer na thok tha te hna loman hlan ani bok National Voters Day kum sang ni som pakhada tangkhan kumtin January ni somni panga aman thin ni in January ni somni panga sang khan zakwa somnga a Election Commission of India hi ading tana hemini ria rengdani ni pa formin vote nei thar ten vote thlak ami pui ro rel na an chan vo an hlen chhuat theinan vote thlak poimo zia in zirtir nan le in shil hrian aniatan man thinani kumtin to pui sang nei thinani a komin to puyatan making our voters empowered vigilant safe and informed ti manani New Delhi National Voters Day pola in Khombot saya President Ramnath Kovind and video conferencing kaltlangin thu soya vote nei za omzia shathar theu tura rami pui te cha in khovel ram sanga mitam takin vote nei ve turin sadakin an bayani ati President Chuan sa khwa chi hausa le thei me pale meichia in thliana omia lovin kumtling chin te chu vote nei theina chanvo pek an ni ti soin hetiang dikna chanvo chang thei tur hian ramdan pui duang tu te chunga ramin lom thu soi abani atia kumsom sari panga kal ta chung khan India ram chu khove la democracy ro rena kal pui thaber ni thu soin hemi ko nga hin Election Commission mai ba ka ram khwa le tuiten an tho hlok tak chetani ati Hin khoma hian Union Law Minister Ravi Shankar Prasad le Chief Election Commissioner Sunil Arora te po in thuan soya in thlanna state le district level ta thokta officer ta thena President in choi moina ahlana Election Commissioner web radio Hello Voters ti chu a hongbok SBI Gram Seva Project Noya Gram Seva Kendra Swarliap Khwami chu Voin Khan Mamit Bial tu MLA pu H Lazil Dianan ahong MLA chuan SBI Foundation and CSR manga masona na an thona SBI Gram Seva Project Swarliap Khwa an thlangtel chu alomom hleti soin Gram Seva Kendra hon anita chu alomom le zuala Gram Seva Kendra manghian khotlang mamole malang ngai na lai te soikhom thinani to donani atia SBI Gram Seva Project manghian Swarliap Khwa chu choikan ani dona khotlang mi pui lampo in thei to pa lo troi oma in phala huna in phala Anlo don sonangayani ati SBI Gram Seva SBI Foundation bul tumani a state thanbik som pakata district som panga akhosom sari panga malatura ruwa manani voin ve khan MLA Puchal Zilian hian bairabi panakong pui zamwang pe nga changa mamitlam KM som pakhat point khata thui mamit PWD road tin chenu azaruk senga an siam mekle 132 kV line mamit electric Tower kaltlanga bairabi atanga West Phailing Kolpetha pe na tur sui thun na thomek a en ngalani
Qatar February som paruka Aizawl Municipal Corporation AMC in than vote thak tura State Election Commission in political party the shia tur poimo sang ati chhuwa chungchanga voin khan party ayo te Aizawl DC Conference Hall an tukhoma heta hian district municipal election office in Romman na ane te in Shilfi ania in than vuak ve the candidate sum panza chhun atana bithlia siam en hobania political party ayo ten an remti na party seal chu in an nem het ngalani Roman chin dan chuan in than na man tur EVM te chu February ne khata apman tur mun ti felin ni thuma tanga ni ruk emo ni riat atanga ni som pakhata emo pek chu anianga ni som pahnia apman tur ti fel tumani campaign chung le vote thak ni a lir thei man phalna DMO office election branch a deal theiania candidate le election agent tan February nia summan phalzar le model code of conduct chungchang training ko tumani in than vote thak ni hian vote thak tan ma minute samkwa ala oma vote somni pangatal thak chin turani a heta hian candidate tin ayo polling agent pani theu anam turani a February ni som pali tlaidar li atanga vote thak zo thleng campaign phalani lo lunglei civil hospital atanga no sen nilimi ruk bo chu mu anile to a arutu po in puang to in no sen ni achung ta hne na pekir ani to lunglei SP pu Stephen Larin amachua no sen hin zandar somi achan ve khan wanal nga ki tuna lunglei farm venga omek ne na tagin himdam taka mu letli ani ti voing khan lunglei thuthar theder tu te ashila no te hi lunglei civil hospital a ashing tu nu hne na da letli ani a police van him na pek nga lani ati Nimin chamalam khan lunglei police station na dilon chakma tiperagat khomi ne na tanga FIR don ni in afapa nilia upa chu civil hospital now ne na ward atagin mecha pakhat ama tungi ani shiat lo damdoi na thok anga thomna in bel chun alak bo thu soya hi chui zui ngalin wanal nga ke thu zofia ngalani a ani hian dilon chakma fapa chunimin khabar ma jing lamdali le achan bevel khan civil hospital gaini ward bed number som pathum na atanga ala ngei thu soya wanal ngage kum sang ni som pakwa le sang ni som ni chung khan lunglei civil hospital a 4th grade mi ai kalin alo thok to thina wanal ngage dan angaman ngal ani chanchin thar hi all India radio Aizawl atanga puanani Prime Minister Narendra Modi and Voin Khan Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar PMRBP choi moina ahlana kumina he choi mena dong tu te hian corona wanga hun har sale kher tak karadong ani awangin alu zual bi kani ati video conferencing atanga choi moina dong tu thalai te nen anin komna Prime Minister chuan corona len lai no pangten kutsil fai poimo azia campaign an thlak chu campaign hlotling ber atling ti soin faina be pui kalpui mek te hlotling tu pakhat po no pangte anni ati PMRBP Nwaya Bal Shakti Puraskar hi kong sanga no pang hlotling thlan chhuate hna sarkar ai puina hlan thina kominata na Bal Shakti Puraskar choi mana sang dong tur hian no pang somthum pani thlan anni Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chu Anram Parliament achia wangin rore lai Communist Party takin no chu ani a nimena Communist Party Central Committee chu khom chuan Oli na chuak tur hian thutlu na an siamani Prime Minister Louis Pushpa Kamal Dahal Prachanda ne na thune na anin chu kara pu Oli hian nikum December ni somni khan Anram Parliament chi arot na hi Nepal President Bidya Devi Bandarian apom nuwa Anram Parliament in than pui nei hunatan komin April ni somthum le me ni som khi ruat ani Republic Day voi somsari pani na naktu kalo thleng tur polin President Ramnath Kovind an jan in hian rammi puite ne na thu cha soidona atu soi nakindar saria tangin All India Radio le Doordarshan channel zonga Hindi le sap tangin ti chua ani ang chanchin ti top na tlang pui ramchung mundang rolin Mizorama National Voters Day man ani Qatar February ni som paruka AMC in than vote thak turata na imbuat saina ngortaka nei bekani Prime Minister Narendra Modi and no pang somthum pani hna Bal Shakti Puraskar choi moina ahlan Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chu rore lai Communist Party atanga no chu ani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani